Dobrodošli u Gorskog broj 10. Danas smo na Kamenščici. Idemo na vrh Konj. Početna tačka uspona je 725 metara. Predivna šuma, planine Kamenščice, s lijeve strane je potok, malo sam ga sad išao snimiti, pitke vode, planinske, a sad idemo na Vrelo. Izlazimo iz jedne predivne šume, stvarno lijepa šuma, jedna od ljepših što sam vidio, a ona si začeka lijep grebe. Sad idemo na kuću jednu gdje se odmara, pravi pauzu i tu smo na polu puta. A ono je vrat. Skoro smo na vrhu. Ne da sam iznenađen ljepotom ove planine. Prvo je šuma i potok koji se vidi i sve ono bukova stablo. To je možda najljepša šuma što sam vidio. A bio sam po šumu. Onda ovaj kamenjar i greben i razlog zašto se zove Kamenščica. Sad smo 20 minuta od vrha i žao mi je što se još ne vode. Još jedan vrh upisa knjige, moja avantura, vrh Konj. Evo sad ćemo snimiti kad stignemo tamo. Evo ljepote.